የጃወር ልጅ ነው እንደዛ ነው ጆለና ቢቹላ ሼር ጎራ ሁንት ከሰን ጨፈራ ምስራ ሼር ጎራ ሁንት ከሰን ጨፈራ ምስራ ሼር ጎራ ኑቲ ጆሌን ጀዌ ቆጶይኔ ጉጅራ ሜዎ ማይንን ኡንፈልሙ ይነጋ ዋን ሰገንታ ተና ቆጴ ይፈቴ ያ ሜጋ ሜ ሼር ረት ጎራ ጄኒ ቆይ ሁንት ሳኒ ሼር ጎራ ጅራኒ ሼር ጎራ ፌስ ደ ቲክቶክ ሼኻቲ ፎሎ ጎራ ጂ ፈልመታን አድፉኝ ፈልመታ ለቅ አቡ መሰገንታ ቀበቴ ነሬ ኢንለን አፈረም ጀቹ ነመ ተቆ አፈሮቱን ደንደ ሰፍንጄ ኤን አትለን ነመ ተቆ ያ አቡ መፌቴ ነመ ብልዚቅነ ጁ ፊድ አባ ፌት ወላ ፈልመቱ ወላ ማትርክሾ አባ ፌት ነጨፋ ነራጨፋ ላላ ጀላ ጀራ ነፈካት ወረና ወጅ ሙርሙ በርባቱ ወረና ረቤ ሄፒፒ ተና ሙርሙ በርባቱ አቡኻቶ ፒፒ ከተው በርባቱ ነው ወነድሮ ዳበቴ ሙርሙ ዮ ቀባቴ አስባ ጀራ ከኛ ዳጋ ጅርተን ጋቦር ዳጋ ጅርተኒ ሼር ጎዳ ጨፈራ ምስራ ሼር ጎዳ ሁንት ከሰን ጨፈራ ምስራ ሼር ጎዳ አባን ዱፍን ጩቡ ደ ገራጅራ አባን ሰገንት ቸከና ረሃፍ ወንስ ቤሁ ቀብደን ደበ ደ ገራጅራ ሽረ ደ ገራጅራ ኡመታ ዳበታን ጅሩ ደንታ ኡመታቲ ወኒ ጀማኢሰ ቢራ ሂንጅሩ ከነ ቤከተ ያፋ ነምን ዱጋ ደንታ ኡመታቲን ትሳ ኡመተኺየን ደ ገራ ለኪ ሞቱማ ምትጀው ዱፌ ዱጋ ኡመታቲ ፊ ዱጋ ፒፒን ቀብጡለ ሂሜ በዳድኒ ኦሮሞ በዳሳ ጅራ በዳደሳ ጅራ ዋንጀ ኡጋ ካኤ ተከተከተ ወጂን والمراتري أدغلان جاتشودا دوبين رادوما سنغالي نولين سمون تينيا نمراتو دود لمن تراتي شير غورا اونت خسن ابو تفيرا شير غورا دا امه تدغسني دفتي جولين تايه دنديا دفتي جولين مرو دربا كنو دري سنتسي غاجر يا بيبي Hotiori Abdi welcome. Abagana ganno idni ka abagana ganno te. Galu male takka mo hamnem beenu sigale. Dirre akana tarnu ko baye galato ibsa mali fawasa fille erga gudda debra yo inni arrantana fi hawasni wani wawmo batayechu sigale miti. Ya way wata kadana. Anafu akas me diru isamiti wan pipi jamu hunda fidi tambarbad fidi laki akum inni ballama qabate miti ballamni arra khasat khanama birati wajjatun gotu inni dufe isa wajin namnuntu taay kada geefatuf qophaay namu taay gujira beete yo inni dufe nama tokko wajin gotu ballama birati nama birati wajji qabatta male dumate yo taferra mesendu akas dufe akuma duran qabate tadufu isan duba maretaniti akan dufnetti mami me inni hadufu dira حقاو امتاني اركاوي ولا ليتي كابر بيبي ودي تريني ايا بوبر غافي نيد اكا غدافي لفرس يركف نجوني لكي لفر اركيس وندن دينيو يدنا ابي بيرا دابچو ترنوتي كنا مين نمان بيبي شيك ابيني مرم بيبي جو حاسبو سيل ها واخر ماشي اقول اجرك انت هنت خسن بكتكا شفيرا مسني قبدني متي تيك توك صح ابا فدي هاير گتني فلمتا يوتس هوته هادفو ارغيمنت نزاني سلا توكما سو كنافو شفيرا مسيو هافن nothing نما سي تشالاله وقباتن هادفني we are ready كابتا you're equipped yo gumana tantan nama dile anaratiga لكي جيبه تيه خنشيرو خنيغا دوغاجرتو مني وان رابرتو ني برا تا وان راقبتي باتو نيقابته نيتو ما دغلا مالي انجرتو ناقابي ابا فيتس نوت فيدين غيا سان ريكورد ورابمته جرت افان مچفراچو چفرا مسرا سيغله خانا ونجرو ابو جاور محمدو خدته انتدبني بيبي سرته كوبن قبدو نمني حقن قبني وانت كيجبدو دورانا ميليشاني في مرسيتي في غجرت ملي سياسان اركا دوفته جرتو وننوتي منسن كيسا اوري نيف مال يلا شافين دفي نبرسا اما تقول لي جرو جرات برسمه شير تقول انت خسن
Ama cuulee tokko sasiyya. Ama cuulee kootu mee ammayyi kootu viidiyoo nutti ni jini. Arra guyyaan kanaa fardi kana dhaggeeffadha. Yaatanii uummata burjaajessina waan hin jirreen. Dhugaa yoo barbaadan koottaa ol dura dhaabbadhaati waliin dubbadhaa nutis karaa irraa dhugaa sanitti qabanneeti adda galla bareeyyan kiyya. Isinutti rakkataa jirra. Dhageessanii ama culullee asumaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa kun sheekka abbutaatii tiktookni kiyya kana nama fooloo maqaa kiyyaan 300 qabu fana agarsiisanii tiktook kana fooloo godha. Dhugaa yoo dhagoo barbaadan nuti gaafa abiyyi dhugaa qabuus hanga dhumatti waan inni ta'e hanga barinitti duuba dhaabbachuu turre hanga lubbuu teenya wareenne kenninutti duuba dhaabbanne ni beeytanii. Arra garuu dhugaan qabu nama gataa jira, nama buqqisaa jira, nama fixaa jira. Sigalee kanaan dhiigan dhiqannu abadan jennee hin sirratu murteessinee biraa yaane waan ta'eef gartee namni rakkoo qabu namni paartii tanarraa waa barachuu barbaadu namni lakkii osin gubatinaa ibsa yoo yaadatte ta'e yeroo hunda ogiin yaa jara keenya akka nuti gubannetti hin gubatinaa kanumaan jaamee laayifii keessatti arra warri PP seenamee murtii guuturraa eegali maal keessa jiran sigale baankii duraa gursiisanii maal goosisanii maraataan jira amantii jijjiirrachaa jiranii so PP kanumaa jechuudha sigale hundi si waan isin keessa jirtu anaatu beeka sigale an sirrittiin keessa beeka warra suufa uffattee jira dhaabbattu namarasi rakkina isin keessa jirtu cinqii isin keessa jirtu sigale an sirrittiin beeka jechuudha hosaniifuu namni mormii qabu as bahee PP'n akkana jee kan amansiisuu barbaadu yoo dhufe numaatu an harka kenneetiin PP ta'a jechuudha sigale abadan nuti dafqaan bulaadha wanni nu beekuu qabdan nuti anfaarsee bulaa miti sigalee dafqaan bulaan haqa sabab irraa garangaluu jechuudha faaruus hin barbaannu sigalee maaliis hin barbaannu haqa saba keenyaa garuu abadan dirreen tana dirri kana sigalee dhufte ijoolleen jawwee dhufte ijoolleen marroo dhufte ijoolleen taayye as bahii gaayaa piipi diriya jala teessee milishaan nama fixini jennaan sigale sheekab aboo abdii fati sirraa hin fudhadhe poozeeshina kee dhiifama gaa rakkoo miti lakki waan ajaa'ibaati barmee haa dhufan jennee bar nuti ilaallu ifiifuu qophooyineeti isinuma dhageeffachuu feene maaf ni beekta innilleen dhugaa jirtu kan nutti himuu barbaadda atilleen dhugaa jirtu kan nutti himuu barbaadda achii gamanaa sooshaal miidiyaa irra nama burjaajeessuu miti as fuulduraatti wal kabajee namni hojii wal dhageeffatee waan guddaa beekta. Yogguun ta'an kasaaraa bakka lamaatti ati gaaf tokko dirree dawaa dhayne iidaa beekta. Hararii kopheen bitannu innetti harar bira dabarre dirree dawaa malee innee dirree dawaa dhayne. Oguu dirree dawaa dhayne guraageen tun kophee miila tokko durjii tanarra keessatti miila tokko jala keessi. Naafi saayiba kiyya kophee miila lachuutu miila mirgaa binnee eegalle miilli lama qabitaachaa jira. Boru iidaa oguu fatisi galle kophee miilli lama bitaachichi jirti miila lama kan mirgaatti nuti gandaggalle amma mucaan saayiba kiyyaa kun maal naan jee yaa Abdullahi yoo namicha birattis miila lama qabitaachaa dhiifne kasaaraadha jee. Anis miila lama mirgaatiin bitee kasaaraadha jedhe. Duba dubbii tana suma qofaan na quba qaba. Namoonni namni hogguu namni na dhufe miila wal qaxxaamurseetiin ejjaa namuun irratti hin beeku akkasumas dabarsinaa dhiisii naan jee. Kanaaf akka namni isaan irratti hin beeku miila wal qaxxaamursuu taate malee gartee haqa jiru san dhufanii asitti lafa dhuunfaa barbaannaadhaan. Akkasi. Yoo dhugatti PP'n waan isaan haasawwan kana qabaatte numaatu haa PP maa'u deeggarraa maal taate nuu badii. Ama kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo baadiyyaa teessanii nu daawwachaa jirtan manni mana walabaati. Manni mana Oromooti. Caayaa Oromooti. Manni kan PP'tis miti. Kan jawweetis miti. Manni kan siyaasarraa walabaati jechuudha. Abbaan fedhe hundi isaa walqixa mirgaa keessatti qaba. Abbaan fedhe haa ta'u. Garuu haa ta'u namni Oromoodhaaf waan Oromoodhaa toluun deeggaraa jira. Waan Oromoo fayyadun
gochaa jira kaja'u dhufee akkaataa itti deeggaruu fi maal isaa akka deeggaru akkuma waraanni jawweedhaa dhufe kanatti dhufanii bakka tana ol seenanii fuula kanarratti hawaasa irratti mirgi isaa eegamee fi abbaa wajji haasa'uu barbaadu alatti irraa gabbu'amee akkaataa sagantichaa gaafii ibsa saniin wal duubaa duraan deemanii akka wal gaafataniif affeeramtanii jirtan. Obbo Caffeeraamis akkasuma falmataa Ibroo isin yaamaa jirra. Yoo ajjala jiraatanii akkaawuntii biraatiin jiraattan hotaa hagana caalaa wanni nama fixoo qofalchiisuun jirtu. Bakka akkanaa marii nagaa akkanaa tanarraa dheessitanii mootummaa sanillee maqaan xiqqeessinaan dhugaan hin jaallu. Mootummaa biyyaa sanillee